Ka Executive Committee KHADC kelathung daka committee ban penbaha bat penjana yaki service rule khnang ban wanra yaka jingthung kam thung jam hakani ka council ka ba khoj basuba bat ka ba shai kadar ka balat na ka nu ka jingle shilyang ni jingkdokti yakane ka committee enyalam da uba Wilfred Klep IAS bala shongthaj ubala longru UDC ka North Garo Hills district Kiwe ki dekhot ki kenthop yo Professor GS Gasa, Dr. PS Nyanglang, baru joint secretary ka KHADC kum u secretary. Uba Powell Soklet EM, uba longru unong padia ka EC, ulayat ho ka EC ka lapentri kam ya ki kular bau EM Finance ula ai ka jubanlak ha ka jingkren jong u ha ka dorbar mang pisa baladap ha ka ba ula kular ha ka yeng dorbar ban wanra ya ki jingkela ban thungkam ha KHADC da ka ba khoit basuba. Kani kan kring ki samla ki batbet ban wan tre ha KHADC laong uba Powell. Kani ka isi ke jengiru kumbang nila ya penpa betul ka budget session mo nambaga budget speech yang finance ni laong bangin thundo ya ka recommend committee mo kabarang ka jeng anglut tentang ki samla ke jengi ka jeng anglut ri jong pai ba nyo ka jengi baga di bandon ka jeng thungkam ka bakhu ka basuba hane ka policy council Nanta kali bendon ka service rule ka babyang ka ba in pinya dek mo kom tukam tungjang kar kom yo kam bejang ka babyang ka council ka jungi kom bakala rai ka isi ka berdep bat ni la pen pau ka ni ka dorman mang tengka ha ka recommend committee kin don lain ki member mo kita kilong iba W Club ibdi retired IS ilong ko chairman Nta Indon Rui Profesor LS Gasa, Win ki Profesor Joko Eastern Hill University, ubat tip bahas pangka schedule. Nta Indon Rui Dr. PS Nyanglang, Win ki Officer Basong Thai ubat tip bahas pangkin ki service rule jadi kita ikam soka berpe. But joint secretary jongi, ulong member secretary jongkan ka recruitment committee. Tena kaliang jongka isi kasa pen create ki terms and reference mo ki jingka kam baro. Minum lek lu nak kalian jengi ke isi namang ikut abakan ika recruitment committee kan nong kepala iluit mo kan nong kepala iluit kan nong dan ia kata jengi dia bagi ka isi policy council nak kalian juga nika sapin create ya baru ke jengi kam kat kum ka jengi ya je kapor ka bedi mo ka jengi pelang ke exam ka di jengi pelang ke interview te ninyek bagi di rang ba mo bagi di kelaban juri bagian dan nika committee kelaban pa bagi sokmen ba ka hadin buat tri kisnam nak kalian juga diskus kandan laga jongka recruitment committee kapan pe ya baru kita ki berkumpul bak nalo karkom tungkam tungjamru kan ka committee ka study ru no ya ka service rule ka baradon ka district council ka barasur thia thai to lagi bun tali kisnam tinggai lemba ka jingdon jaka ni ka recruitment committee lemba kini ki urong ba ki ro champang nila ban onra ya ka kom tungkam tungjam ka khu ka basuba ka ba ki samla jengi kenda sko comment sisha haba kirong kamni kenda yorong kam kita keleti ke babek ke bakut ka belum lengba jungki exam ki paper mo nak yang jungi ki member nginum tuklari kini kan long independent body kini ka committee hakaba ki sama jengi kenda sko sisha ya kata ka tungkam ka ba khamda kanu ka jengi siang makan long baik kat kum ka ki recruitment jungi pat ki committee ni ki board ki ba dan hakani ka itu takkan nak kalian kan recommend committee kan study dulu kan baik ya kan ka service rule dan policy council te kai ka bakal lab kai ka baka dan kam ban penha ban ka saja siaka sisi council kan committee kan pendak kan lu por saya ini recruitment committee recruitment committee kan dan baik kan di permanent kan man ki suno kita ki vakan post ni kan le ka ban kam kan ki exam kan interview kan dia ke basipor kan committee kan dan baik kat ba kan lika permanent body teh isi kala ban lasna ye kita man reference ki rule jo kan ikla ban don dekat term ki chairman ki member kan usnap kin ne kan usnap kin long ki member kita kita berkhidmat kini kita khot committee kini ka salary ini kini ka honornya be nak kalian isi kapat akar ni kata lesi indala indra shimti kini ni saya akar ni kasa walk out ki modal ti berkhidmat kan kami khilaban ông ha keteng committee chairman in head and clear day ba W Club bade IS bara chong thai naka jala ka juni na kom chairman nata ki members pa in long i professor LS Gasa we naki naka bem jaka North Eastern Hill University batte mas manga schedule ba i Dr. PS Nyanglang i long member
members sekretari dia ujian sekretari jangka council.